Victoire Ingabire niwe wari umutunze kugira ngo abone n'agasabune ko gukara, kuko famiye ya Scovia ntiyari ifite ubushobozi bwo kumugeraho kuko ngo yafungiwe ngo impapuro z'ibinyoma, ariko mu by'ukuri z'amashuri ariko mu by'ukuri bari bamufuye impapuro z'ibinyoma bamugira umuyobozi ariko mu by'ukuri bamutumyeho kugira ngo ajye kuneka Victoire Ingabire. Scovia Mutesi kuri ubu yongeye kugaruka mu majwi cyane, ariko ibyo benshi mutamenye ni ibi: uyu mudamu yafungiwe 1930 cyangwa se i Madrid, aza gufungwa azira impapuro mpimbano zo guhimba diplome kugira ngo imugeze mu kazi. Hagati aho ariko akaba ari umudamu wavukiye mu gihugu cya Uganda ndetse akaza gutahukana n'iwabo ahagana mu Mutara, ubu akaba ari naho iwabo batuye. Scovia Mutesi mwamumenye avuga mu bitangazamakuru mu Rwagasabo, ariko usuye mu mateka y'ubwana ntago wapfa kuyamenya. Uzi icyo bivuze? Akenshi bivuga ku nasi. Ntago bitangaje cyane niba wumvishe mvuze ngo Scovia Mutesi ni nasi. Iyo usomye igitabo cya Victoire Ingabire Umuhoza entre 4000 de 1930 cyangwa se yanditse ari muri gereza, umunyapolitike Victoire Ingabire Umuhoza avugamo umudamu bafunganye ariko ageze hanze akamuvuga nabi cyane kandi ntako atagize ngo amufashe. Ibi turaza kubigarukaho. Uwo mudamu uvugwa ni Scovia Mutesi, ubwo yarafungiwe impapuro mpimbano ngo yoherejwe kuba mu cyumba kimwe n'umunyapolitike utavugana n'ubutegetsi Victoire Ingabire, intego kumutata no kumuneka akamenya ibyo atekereza mu gihe harimo hatangazwa cyangwa hapangwa kuzamusohora hanze ngo barebe uko yakwitwara. Uyu Scovia Mutesi yafunganywe na Victoire Ingabire Umuhoza benshi mutazi, maze nyine ngo akora n'ubutamukuru w'ubutasi kugeza aho Victoire Ingabire ngo yaje kubirambirwa. Usomye igitabo Entre le mur de 1930 hagati y'inkuta enye za gereza 1930 Madrid, wimukiye i Madrid, avugamo uburyo uyu mudamu yaje kumenya aya makuru Victoire Ingabire maze agasaba ko yimuka akava mu cyumba kimwe n'uyu mudamu. Ubwo yarasohotse muri gereza bivugwa ko uyu mudamu Scovia Mutesi ngo yari afite ubuzima bubi cyane kuko habi wabo Mutara ngo ari abakene ndetse bakaba batarashobora kugira icyo bamufasha. Yarafungiye muri 1930 rwose ngo habe namba ngo nta kintu yari afite ku buryo naho kuryama ari Ingabire Umuhoza Victoire umunyapolitike avuga n'ubutegetsi wamufashije. Tuve muri gereza tugere hanze. Ngo ageze hanze ya gereza yarasitaragorenze cyane. Aha turi mu mwaka wa 2021, mwaka wa 2021 na mbere yaho ariko yarasitaragorenze cyane maze atangira kujya mu bitangazamakuru. Mwaramubonye ku Muryango mbere yuko ashinga ikinyamakuru cyo mu Rwagasabo, mwaramubonye ku bundi bunyamakuru bwinshi aho nta muntu wari umuzi, ariko kandi ngo akazi ke karimo gapangwa neza koko ngo yari inasi. Impamvu y'ukurikiranya amateka Scovia Mutesi nagaragaza aho yize. Umugabo we bivugwa ko ari umusirikari major, peti rya major cyangwa se officer, ariko akaba atazwi ngo si ubushake bwa Scovia ahubwo niko systeme y'ubutasi ikora. Iyo bakumenye akazi kawe kaba kapfuye. Nago ari we munyamakuru w'icyatwa cyane ngo uzi guhisha iwabo ku buryo anahahisha n'abapaparazi cyangwa abagenzi ku buryo bamenya abana ba Mutesi, umugabo we, ahakomoka. Ikintu cyo kiganiro cya mbere kiri kuvuga kuri Mutesi Scovia mu magambo arambuye mukunda kubona yamaza ku mbuga nkoranyambaga ndetse avuga mu buryo butandukanye. Scovia Mutesi yaje gushinga Mama Urwa Gasabo, yakoze YouTube maze ngo iramuhira karahava, maze mu buryo butunguranye ibiganiro yagiye akorana n'inyeshyamba za politike ya Kongo, urugero Makenga, Wiringoma n'abandi bo muri M23. Mu biganiro byatumye amenyekana mu karere udakuyeho no kuba yaragiye kuvugana no mu vugizi w'ingabo za Uganda Kurayirya nayo yavugaga ikinyarwanda. Icya mbere
umunyamakuru wa accessinga abantu bakomeye gutya kandi bakora mu bya gisirikare n'ubutasi mu bihugu biri mu ntambara, ngo uyu ntago abasanzwe kandi ntabwo systeme ipfa kumwizera gutyo gusa ngo agende. Scovia Mutesi ibyo yarabikoze. Entre logistique, hagati ya logistique, kumukuraho ari, kumenya telefone yabo bavugana, kumenya niba nagenda nanasi igihugu bahanganye kiri mukurikirane, kugenda akageraho bamufunga amaso bakamutwara akagera kwa Makenga, ngibyo rwose utari umukozi w'ubutasi kugira uzabyishoborere ni gake cyane. Iyo tuvuga ubutasi, itangazamakuru burya rigiraho rihurira n'ubutasi. Itangazamakuru ritara amakuru yo guha rubanda, mu gihe inasi zitara amakuru yo guha za guverinoma, by'umwihariko aba ari sensitive cyane. Kuko umuntu yavuga ko Scovia Mutesi ari inasi, sijya bivuga, ni igitabo cya Victoire Ingabire Entre le mille des Atlantes, ndetse n'amakuru ava ku bandi babaye inasi bamaneko, mwitwa Noble Marara wahoze ari mu barinzi ba Perezida Paul Kagame. Mu kiganiro cyaciye kuri YouTube channel yitwa Nyumva Nkumve, cyarimo Noble Marara ndetse na Rosemary Kobwa, hamwe mu banyamakuru ndetse n'imirimbanyi za politiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, bavuga ko igihe kigeze ko rwose Mutesi Scovia ahubwo nareba nabi agomba kuva mu nzira. Kuyihe mpamvu rero, kora share, subscribe na like, ubundi dukubitire ikinyoma hakubuye. Iye mpamvu Scovia Mutesi ashobora kuva mu nzira, reka wumve ibibaye. Tugikitwa targeted audience y'ubungu magingana inuza ngo yiga icyongereza, narabeshye kandi tuzi neza ko icyongereza kigishwa kuva primaire kugera aho umuntu none se igihe cyose yakoreye inkuru kuva yabaho wamuboneye wari umva hindura ururimi ngo abari mu rundi rurimi. Tugikitwa targeted audience y'ubungu magingana abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. None se ngiye kukubaza targeted audience ko bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ni bangahe b'abanyarwanda b'abanyamakuru twumva bahinduye bagakora mu rundi rurimi kugira ngo isi story line yabo nyine ariko none se ngiye kukubaza kubera iki yagiye kwandika cyangwa se uzarebe no kuri Instagram ye kuki bandika mu cyongereza bamwandikira kuri Instagram. Reba kuri Instagram ya Rwagasabure ko aratanditse mu cyongereza, none se yanze kubivuga mu cyongereza ababwira kandi bavuga ikinyarwanda. Ndakubaza uyu ni super manager umwe mu bana b'ingoma. Uyu akaba bivugwa ko ari umuntu wubashwe na systeme yaba ya gisirikare ndetse n'iya politike iyoboye u Rwanda. Ngo kuba avuga kuri Mutesi Scovia, agenda irahari rwose yo guhirika uyu mugore. Uko tubikesha Nyumva Nkumve, iyi YouTube channel ivuga ko Mutesi Scovia aho ikibazo kigeze hagati y'u Rwanda na Congo gishobora kumuhitana. Impamvu ngo nta muntu uzi ibyo mabanga ya M23 nk'umunyamakuru wahuye n'umujenerali uyiyobora Makenga ndetse na Bawiringoma kanifotozanya nabo, ukenewe kugaragara ndetse no kumvikana kandi afite aho ahurira na leta y'u Rwanda. Scovia Mutesi tukiraho, benshi bavuga ko kuba yaravuye muri gereza atazi gusoma, atazi icyongereza cyangwa indimi z'amahanga, aribwo agahabwa kuyobora urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RMC. Ngibyo nabyo bifite ikintu bivuze, ngo yari arimo ategurirwa inzira yo kugira profile ndetse na stati imufasha kuba yahostinga aba generali ndetse n'abandi ku rwego rw'ubutasi bw'u Rwanda rwagombaga kumuha. Ni ikiganiro No Lie cyangwa se nta kinyoma mukomeje gukurikira hano kuri channel ya No Lie. Reka dukomeze hagati aho. Mutesi Scovia amaze guhabwa imbaraga, ngo yahawe na platform zo kujya avugiraho nk'uko aherutse kubitangaza mu nama y'umushyikirano bwavuga ngo narabikoreye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko Perezida wa Repubulika nabisomuswa ibyo Mutesi Scovia yavugaga barabizi, kuko ngo urwego rw'ubutasi ndetse n'inzego zindi zaje kubona ko uyu mugore ashoboye, hirya yo kubura ubumenyi bw'amashuri ndetse na za diplome zisabwa kugira ngo abayoboye urwego rw'igenzura nka RMC. Mutesi Scovia rero ngubu ashobora gukurwa mu nzira kubera impamvu za Kongo, u Rwanda kubera igitutu kiruriho cya Leta Zunze Amerika ndetse n'ibindi bihugu, ngo ntabwo rushaka isura yose y'umunyarwanda yagaragara ko hari ayihurira na M23. Ariko riri mu ihurizo rikomeye ryo kuba Mutesi Scovia ari umwe nyine mu banyarwanda
bifotozanyije ndetse bagaragara muri iyi sisiteme ngashaka kwegerwa n'inzego z'amahanga rero z'ubutasi zikamubaza uko ibintu byari bimeze n'uruhare u Rwanda rwari rubifitemo kuko nk'umuntu waganiriye hasi ya mikoro n'imbere ya mikoro ngo ashobora gukurwa mu nzira rero. Mutesi Scovia ni umugore uri mu myaka 42 hagati aho 40 gutya 45 ntabwo imyaka izi neza kuko ngo twabivuze imyaka y'inasi namu ujya upfa kuyimenya. Reka rero mbashimire mwese abateze amatwi ikiganiro No Lie aho dukubitira ikinyoma akubuye tukacyandagaza. Niba hari igitekerezo waduha ku wundi muntu ushaka ko tukubwiraho uzamenya ukuri niko kuzakubatura. Niba tuvuze Mutesi Scovia turamuvugaho nk'umuntu uyobora urwego rw'igihugu rw'abanyamakuru kandi uri ku mugaragaro ahantu abantu bose bafite uburenganzira bwo kuvuga. Dukurikiza ingingo ya 180 y'itegeko nshinga ivuga ko buri muntu wese afite igitekerezo afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo uko abyumva no gutangaza amakuru yumva. Mutesi Scovia afite uruhare rwo kuba yaduhamagara niba yumva ashaka kutuvuguruza akatubwira ibyo twavuze bitari byo. Agataho kandi reka tubabwire ko ubu rwose Mutesi Scovia akomeje kujya n'ubundi mu gatebo kamwe n'umunyamakuru Ariana w'umunyangora uhagarariye Afurika yose muri White House kwa President Trump. Utimeze bite rero? Nuko uyu Ariana ubutegetsi bw'u Rwanda n'abandi bantu bashyigikiye M23 bamushinja kuba ari umuvuzanduru cyangwa umupropagandiste wa Tshisekedi ndetse na President Ndayishimiye b'u Burundi kuko yabasuye kenshi. Ikindi bagaragaza video arimo asuhuzanya hani Misaya na President Tshisekedi wa Washington. Abandi nabo bavuga ko ibyo bintu atari byo gukora Mutesi Scovia nawe aho kujya gutara inkuru muri Kongo kugira ngo ibe ari inkuru ishyitse kandi itanga impande zombi, ahubwo Mutesi Scovia agenda akifotozanya n'abavugizi ba M23. Ngibyo bigaragaza neza ko uruhara afite cyangwa uruhande afite rugaragara cyane. Hari n'abavuze ngo ko wagiye uvira kutubwira ko M23 yahafashe, M23 FC, M23 RDF, subirayo natubwire ko yahavuye niba uri umunyamakuru wigenga koko kandi uvuga inkuru zishyitse. Aba banenga rero bose barahuza ikintu kimwe, bose ni bamwe. hari igihe kiba gikenewe ko umuntu ava mu nzira bitewe n'akazi yakoze. Rubango Scovia ni uwo kuva mu nzira bitewe n'akazi yakoze, noneho kugira ngo umukuru mu nzira akabanza kumwandagaza, kumwangisha abantu cyakora. Ariko mugani ngo inkotanyi ibaze gusha kwandagaza n'umuntu bakamushunya. Aba basivile ntabwo ushobora kubakirininga utabanje kuberimina background no kubanza kubasebya. Ariko ibaze kugira ngo ufungirwe impapuro z'impimbano. Urareba Bamporiki nta kintu yakoze, nta na kimwe. He's a clean man. Ikosa rye ni ukuba gusa yarashoye, yarakoze investment akumva. Uwiteka abane namwe. Bye bye. Ikiganiro nakagaruka.